Icyicaro cya polisi y'u Rwanda ishami ryo mu mujyi wa Kigali cyaryerereje i Remera hafi ya Stade Amahoro kizimuka guhera ku itariki 23 Mutarama 2023. Itangazo rya polisi y'igihugu rivuga ko icyicaro gishya kizaba giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Rukiri ya kabiri, umudugudu wa Rebero, hafi inyubako ikoreramo Avega iri ku muhanda KG 201 C8 ujya ku bitaro bya La Croix du Sud ahazwi nko kwa Nyirinkwaya. Aho batse icyicaro cya polisi y'umujyi wa Kigali hari mu hazubakwa ibikorwa remezo biri mu mushinga w'igicumbi cya siporo. Muri 2020 Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra yatangaje ko hari umushinga wo kubaka ibikorwa remezo bya siporo zitandukanye i Remera, hakagurwa Stade Amahoro ndetse na Petit Stade ziyongera kuri Kigali Arena yubatswe muri 2019. Uwari Minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete yatangaje ko muri mushinga mugari wo kubaka igicumbi cy'imikino i Remera hari ibikorwa byinshi cyane bizavaho kugira ngo haboneke ubutaka bungana na hegitari 35 hazubakwaho icyo gicumbi. Ati RBC buriya igiye kwimuka ati kibe igice cya stade, ati noneho tukagera kuri Stade Amahoro, Petit Stade, ati kuri Paralympique, ati kuri polisi buriya ati nayo izavaho, ati vuriro aho bidagadurira, ati hari utubari, ati hari MTN, hari ishuri, ati kugeza haruguru harimo kubakwa hoteli ya Ferwafa. Ibi bivuze ko guhera ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, icyicaro cya polisi Remera, Centre de Santé ya Remera n'ibikorwa bikikije, hari icyicaro cya MTN Remera, ubutaka buri imbere y'ahazwi nko kwa Rwahama, ishuri rya Remera Catholique, byose bizavaho. Bikuye rero muri iki gicumbi cya siporo nk'uko byagarutsweho n'uwari Minisitiri w'ibikorwa remezo icyo gihe Ambassadeur Claver Gatete. Yitwa Nemes Tarimo, ukomoka muri Tanzania, akaba yitavye Imana nyuma yo kurasirwa ku rugamba muri Ukraine mu gace ka Donbass aho yarwanaga ku ruhande rw'Uburusiya. Amakuru dukesha The Citizen avuga ko uyu mugabo yarashwe mu Kwakira 2022, ariko amakuru y'urupfu rwe aza kumenyeshwa umuryango we mu Kuboza 2022 binyuze muri ambasade ya Tanzania i Moscow, no kuvuga mu Burusiya. Kugeza ubu umurambo wa Nemes Tarimo ukaba utegerejwe mu gihugu cya Tanzania. Abagize umuryango w'uyu musore imyaka 33 bavuga ko yageze mu Burusiya ubwo yafatirwaga ku kibuga cy'indege i Moscow afite ibiyobyabwenge ndetse arakatirwa aranafungwa. Ubwo intambara muri Ukraine yatangiraga, uyu musore yaje kwegerwa n'ubuyobozi asabwa kwinjira mu mutwe w'abacancuro wa Wagner urwana ku ruhande rw'Uburusiya. Akaba yarijejwe ko azamara amezi agera kuri 6 ku rugamba ubundi akarekurwa agataha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abadiplomate b'abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha nabo bazagizwe imbere y'ubutabera kimwe n'abandi banyagihugu. Ibyo yabitangarije mu ntara ya Rumonge kuri wa kabiri. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eroge Birikaneza. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi. Yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga. Yavuze ko amusigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira. Perezida Ndayishimiye yafasha akanya kanini avuga ku bategetsi basamara, badakora ibikorwa bajejwe, abadatunganiza abanyagihugu, abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu, abaruhisha aho bajejwe kurongora, abitiranya n'abavyeyi gito. Muri yo ntara ya Rumonge abasanteri 3 n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, bakurikiranwa ku caha cyo kwiba amabati n'isima byo kubaka no gusanura amashure zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranugwanugwa muri ubwo busuma. Perezida Ndayishimiye nubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Kongo, yemeje ko agiye kumugarura ashengezwe mu butungane. Kumba kumusikana ngo procureur ngo ndamusabye ngo nimumpane ngo narabikoze ngo mugani nimumpane ahubwo naratongoye no muyahora barongoye no mwise ngo niwe yabategetse ngira ndamuzane rero babanze baburane bose. Ubu ntaho uzoja kwinyegeza indongozi nawe nyenzo kuzaza atebe gusamana ubu nta byo gutsina bihari. Ebo bahejeje kuri amadosiri nawe nyene ujya zoza ngo niwe yabaheze. Urabona umubyeyi mu rugo ukaba wigisha abana gukora mu rugo akamarama ngo we uhetse ukigishira ku mugongo, tuzohava dusanga aho kari bazohava hanwa kurusha abo bandi kuko n'akamarama. Abiri ku makomine 3 ba mutanteri bakuwe ntararonka abatanteri bashasha. Umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zidindiza intwaro yo zamuka. Buramatari
jewe ndahejeje kubabwira yuko bakubonye babonye jewe ubu uzokugaya azoba ngari niso yameza gutumwe gusambura burya bugwi bwose mbona kumubonye bwose nta gihangaje kirutabura amatari ngaha uzovuga ko wakuruta uzuca ubonye n'umubwira uti ubu ntange imihohoze ziri umukuru w'igihugu wowe usubire kubabura amatari ngaha hariho abantu bigira akagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko baranka ko bamusitanire batoka umuntu witwa Clement ntiyazi Clement nihuri uranyuma wowe uvuka mu mwonge buti Clement ntavuka mu Bugarama muhuti mbwira ingene Clement aza kwivanga mu banyarumonge ngo aje gufata ingingo gushobora gusitanire abo bantu bigira ubugwi mu ndwi imwe sanje batera gusitanire igamigwi ntegeza kumva yasambuye akunaniye uzumbwire zenda ariyo bafite umukuru w'umurwi w'igihugu bujejwe agateka ka zina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga. Sixte Binyini murabahaye ariko asoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka kiremwa muntu hari kuwa 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. CNDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu. Mu ntara ya Rumonge imwe mu zitunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iri ruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamwo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane. Umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi. Mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihubukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahizi mu Burundi, President Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa Buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afataniwe ibitoro zari zibwe. Akatari gake President Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga ca leta. Ubushize yatanze akarorero ku muriyaridi w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri 5 ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi yemanga ko kurungika abantu mu mabohero bagirizwe ibiturire atari wa mutinamba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu. Ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya President Ndayishimiye mu vyerekeye kwinanata mu kugwanya ibiturire no kudahana mu gihugu. Ivyo vyatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa Buraya nk'akarorero. Ariko habara ibintu n'ibindi bamenyesha ko akiri intambwe niyo gutera. Ivyo biremezwa na Claude Bochu aterukira umwe bwa Buraya mu Burundi. Nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata c'intwari bereye kugira imfashanyo zicishwa mu minwe ya leta zisubire ku munoni. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubutabera hejuru yatangije gahunda y'ikurikiranacyaha na politiki yo gukemura ibibazo mu bwumvikane bitanyuze mu nkiko. Ni gahunda izashyirwa mu bikorwa n'abantu banyuranye barimo abanyamadini, abakuru b'imiryango ndetse n'abikorera. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Kuri wa kabiri Minisiteri y'Ubutabera yashyize hanze gahunda ijyanye no gukemura amakimbirane hagati y'abantu hatitabajwe inkiko. Atagize iyi gahunda Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko iyi gahunda izifashishwa ibyakorwaga n'abanyarwanda mbere y'uko inkiko zibaho. Iyi politiki yo kurangiza ibibazo hatabayeho kujya mu nkiko, Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko izakorwa n'abahuza barimo abihaye Imana, abakuru b'imiryango bazwiho ubunyangamugayo n'abandi bazayifuza nyuma bakemera kuyijyamo. Nabahira Anastase umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera yagarutse ku bibazo bizarangizwa muri ubu buryo. Ubu iyi politiki iratanga imirongo migari igomba kubahirizwa kugira ngo mu bibazo byose by'abantu by'ubucuruzi, by'imborezamubano, iby'umurimo n'ahandi abantu bakangurirwe kujya babanza kugabanya umujinya. Kwibuka ko ikibazo kibaye hari indi mibanire yari ihari. Kwibuka ko kwirukira mu nkiko no gutanga amafaranga y'urubanza n'umwavoka n'igihe bibabuza indi mirimo ifite akamaro. Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imanza mbonezamubano, iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi zifashisha iyi gahunda y'ubuhuza, bityo inkiko zikazasigaramo gusa imanza nshinjabyaha ndetse n'ibyaha by'ubugome. Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Emmanuel Ugirashebuja atangaza ko izi gahunda nshya zitazakuraho izari zisanzwe zikora. Izi politike byizaganisha mu guhindura bimwe mu mategeko, akenshi hafi 99% usanga biri mu bibazo mbonezamubano, ntabwo ari mu byako byo bikemurwa n'inkiko.
ndetse muri iyi politiki tuzagenda duhugura abandi benshi kandi si ngombwa yuko ari abantu bari muri za kabine turizera yuko abantu benshi abanyarwanda muri rusange bazadufasha kugira ngo imanza nyinshi zizajye zikemuka hanze y'inkiko. Abakora mu nzego z'ubutabera bavuga ko kugira ngo iyi politike izagere mu nshingano zayo bizasaba kwigisha abanyarwanda kumenya agaciro kayo. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye n'umuyobozi mukuru w'amagereza mu Rwanda Juvenal Maziramunda bemeza ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza y'u Rwanda. Akenshi umuntu runaka yahemukiye undi, akenshi usanga icyifuzo cye cya mbere ari uko uwo muntu yafatwa agafungwa, ariko iyo byanyuze mu byumvikane bya hagati y'uwahemukiwe n'uwamuhemukiye biba byiza kurushaho. Iyo rero bibaye byinshi abantu babikanguriwe bakanabyitabira gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane, bihita bizanagezaho n'umubare w'abafungwa ushobora kuzagabanuka. Umubare w'abagezwa mu nkiko nugabanuka bizasobanura ko